akakaze mnethu umuntu yagula ngithi woze ekhaya no yedwa ngikhomba udokotela kodwa ngisafuna ukuzonikhombisa ukuthi ngiphilaphi kwenzobona elinye iside lami khona nizobadabukela laba abantu bangifuna ukuthi abavele bekhohle sengidina bengike ngibone bengidabukele abangibone bengidabuka ubuhlungu bekhala kade bebona izinto zenzeka mina bese bethi Nkosi yami bonke la kade benza izinto inkosi ayibaxolela babakwazi abakwenzayo yabona muvela usukela ilamle ivimbela lihlalele ulisukele lihlalele sengivele ngimdabukele umuntu ngithi inkosi ayimxolele angisho ukuthi ngithini ithozana nizobona lethi inkinga yakho ubone ukuthi soyenze njani noma enhloboni ngoba sesifuna ukuveza leli side leli mase silivezile le politiki sakwenza sakhombisa ukuthi nakhona singenza ngoba khona esikufumbathisiwe imikhona ipolitiki ilungile kodwa futhi imingekho impilo ikhona ngoba siphathisiwe uNkulunkulu alephumuleni usiphathisile ngeke ngatshela abanye etendeni bebona kuduma izulu semdini bathe bebona kuduma izulu sihlanganise ngathi kuyonakala asekujaza abanye bazodle bengezi bejothi izulu liyeza nta bazothi izulu isibongo sale la kaShelembe liphethwe le ekhaya uma ufuna ukwazi liphethwe phezulu tshela imfihlo liphethwe le ekhaya sengiyaba ngibonga khona wami umsebenzi ukubonga ungixolele emphathi ihlelo owami umsebenzi ukubonga kodwa futhi uma uthanda ukwazi lelinye iside hayi izandla sizivulile woza sizoba nawo sinombono ke ngale nkonzo sinombono uthi ngo2020 asifuni kube ibandla elikhulu